Syakem sa prangut ki Kristan jengi kentop langi uwe pastor ki basyang basa apa kata ke Jela Uttar Pradesh hadin makilah syak kena baki pen kelak Kristan lud ya ki pai ba ki basyang basa kita kitan hapo kata ke Jela Uttar Pradesh. Pastor harkat kalak jong ha ka bakilah syakem lang ka kertang ju pastor latip kum tau Reverend Ibrahim Thomas wat kalak jong pat kariva kajing syakem cekini ki arngot kade hadin bakawai kanong tray caka dukan beauty parlor jong pastor kabadan apa kata kanong bak Ghaziabad Uttar Pradesh kata kanong tray kabal tip kertang kata ka Thakur kalak khat ya kawai customer kabal kertang ka Sunita Arora bahkan ya syongkai bat ketika nong tray jong utai pastor bat ketika nong tray jong pastor kala itu kana kala ilap kana sepang ka Bible bah hadin makla da banyalap kana kalau angru ya kata customer ka bakarteng ka Sunita Arora bahkan kelano ya kaniam jongka na kaniam Hindu sa kaniam Kristan halor kani ka jingle ketika nong tray jong pastor kala pelong ya kani customer bahkan mi cendat na ketika dukan beauty parlor panda kalami kala itu sakipai ba babun badan po ketika nong ba Ghaziabad halor kita ki kamba bahkan ka nong tray beauty parlor jong pastor kala temu kala keren ya ketika customer Sunita Arora balanda ki paiba babun kila tep halor kene ke jingjiam kila lektor bed ketika dukan beauty parlor par hamar kata lawan mi ki pulet pat ki pulet ru kila ang baji ayu ki paiba kila ang ba kini ki beri ki ba la penya ya kene dukan beauty parlor ki dan ya jing temu ban pen kelaniam ya ki paiba Hindu ha kata tan kom ta ki pulet kila lek badan kam bat kila kam no ya kata nong tray jong pastor harengkar ru pastor kumjo ya kalak jong pastor bat ki pulet amba ki kam de gini ki laingot hende kila kam susu sai giwe ki breu ki balarong ha kata ka jing penya tu pastor hapo kata dukan beauty parlor jong ban menta sagi giwe pat ki pastor ki badan hapo kata Jela Uttar Pradesh menta ki dang ya khonbe ya ka hak ban yo ban pelat emno lane ban yo ban pen mi no itu pastor hangkat ketika lok bat kita ki kiwe ki bala syakem haduk prangot napo kita ki thanat caka Jela Uttar Pradesh ki pastor bada kiwe ki lekon persya ban yo ban pelat emno ya ki nakat thanat